Evo, sobotni blagoslov svima vam braći i sestrama i dragim prijateljima. Meni je stvarno radost da s vama mogu podijeliti istine i pričati s vama o Bibliji. No, prije samog otvaranja Biblije zamolila bih sve da se kratko pomolimo. Oče dragi nebeski, stojimo tu pred Tobom. Želimo otvoriti Tvoje riječi, molimo te da budeš prisutan. Molim te da nas naučiš, da utakneš naše srce. Molim te, Oče, da Ti progovoriš, a da svi mi otvorenog srca i uma čujemo što Ti nama kažeš, jer to primamo u naše srce. Hvala Ti, nebeski Oče, za Tvoju prisutnost i za sve. Predano Isusovo ime. Amen. Mi kao adventisti, mi kao očekivaoci drugog Kristovog dolaska, se spremamo za taj dolazak, makar bi tako trebalo biti. I tome nam govori i cijela naša pouka od ova 3 mjeseca. I ja bih htjela da sad pričam o tome koji je prvi korak koji nam je potreba da ga učinimo da bi se spremali za njegov dolazak. Htjela bih da pričamo o pokajanju, ali istinskom pokajanju, pravom pokajanju. Ja bih vas zamolila da uzmete vaše Biblije u ruke i da otvorimo Evanđelje po Mateju. Vidjet ćemo sad par primjera koje govori o pokajanju, kad i kome. I zašto to Biblija tad spominje. Znači, Evanđelje po Mateju 3. poglavlje. Znači, Matej 3 od 1. do 3. stiha. U ono pak doba dođe Ivan Krstitelj i učeše u pustinji Judejskoj i govoreše: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Jer je to onaj za kojega govori prorok Izaija gdje kaže: glas onoga što viče u pustinji, pripravite put Gospodu i poravnajte staze njegove. Ovdje vidimo Ivan Krstitelj i njegova poruka o pokajanju. On je poznat po tome. Međutim, Ivan Krstitelj je znao u kojem vremenu Izrael tada živi. On je znao da Mesija se treba pojaviti, da treba doći. I on je znao da narod treba da bude spremljen da ga dočeka. Nama je poznato kako je Ivan završio svojim životom. Završio u zatvoru i tamo je završio svojim životom. Međutim, neko je naslijedio tu poruku. Idemo otvoriti Evanđelje po Marku. Znači, odmah prvo poglavlje. Marko 1, 14. i 15. stih. Znači, Marko 1, 14. i 15. A pošto predadoše Ivana, dođe Isus u Galileju, propovedajući evanđelje o carstvu Božjemu i govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božje, pokajte se i vjerujte u evanđelje. Ovdje vidimo, Isusa govori istu poruku: pokajte se. Pokajte se, vjerujte u evanđelje, približi se carstvo Božje. Nama je poznato da je u to vrijeme bilo proročanstvo koje, znači, da je bilo vrijeme milosti samo za Židove. I poslije Isusove smrti, poslije Isusovog uskrsnuća, poslije Isusovog uznesenja, znači, otvoreno je vrijeme milosti za nezdobožce. Kako je bila poruka i za njih? Otvorimo Djela apostolska. Kako je bila poruka za njih i kojim je propovijedao? Znači, Djela apostolska 17. poglavlje. Djela apostolska 17. poglavlje i 30. stih. Ne gledajući dakle Bog na vremene neznanja, sad zapovjeda svim ljudima svagda da se pokaju. Pavao je ovo govorio, znači Grcima, gdje u Ateni. Pavlova poruka isto bila: pokajte se. Bili ste u neznanju, sad znate, pokajte se. Iz ova 3, znači, slučaja, mogli smo vidjeti da je Bogu stalo do te poruke pokajanja tada. Ali kakva je poruka za nas danas? Otvorimo jako poznati stihove u Otkrivenju. Znači, Otkrivenje 3. poglavlje, mislim da znamo sve te stihove čak i napamet. Znači, 14., 15. i 16. stih. I anđelova Visinske crkve napiši: kako govori Amen, svjedok vjerni i istini, početak stvorenja Božjega. Znam tvoje djela da nijesi ni studen ni vruć, da si studen ili vruć. Tako budući mlad, da nijesi ni studen ni vruć, izbljuvat te iz usta svojih. Šta može natjerati Boga da izbljuva iz svojih usta? Mi izbljuvamo iz usta kada je nešto neukusno,
kada nešto što ne volimo. Tako je Bog. On ne voli mlakost, to je njemu gadno, on to bljuje iz usta. Laodikeja, ili možemo reći narod, znači posljedka, znači narod koji živi u posljednje vremenu, a mi znamo da mi živimo u posljednje vremenu, jer se to odnosi na nas. On želi da čuje poruku, narod želi da čuje poruku koju on misli da treba. I on misli da je sve u redu, i onda misli da treba da čuje poruku da je sve u redu. Međutim, Bog ima totalno drugu poruku. Bog zna istinu. Stoga Bog poručuje šta te može da učini. Međutim, kao što bivši narkoman, ili sad narkoman ili alkoholičar, ne može da se počne da se liječi dok on sam ne prizna da ima neki problem. Tako ne može bila Laodikeja. Međutim, Bog nam poručio u 19. stihu istom poglavlju. Ja, koje god ljubim, one karam i poučavam. Postaraj se dakle i pokaj se. Vidimo, ista poruka je za nas danas. Postaraj se i pokaj se. Božji plan, znači Božji radnici treba da govore pouku koja će spremati ljude za Isusov drugi dolazak. Zašto je Bogu toliko važno da se mi pokajemo? Zašto pokajanje? Idemo u Stari Zavjet, u knjigu proroka Izaije. Znači, Izaija 59. poglavlje. I čitamo stih 1. i 2. Izaija 59, 1 i 2. Gle, nije okračala ruka Gospodinova, da ne može spasti. Niti je otežalo uho njegovo, da ne može čuti. Nego bezakonja vaša rastavit će vas za Bogom vašim. I grijesi vaši zaklonit će lice njegovo od vas, da ne čuje. Bog okreće svoje lice od nas. Zašto? Naših grijeha. On ne može to da gleda. I mi kad pričamo o grijehu, uvijek mislimo šta je grijeh učinio nama. I jeste, grijeh nas je uništio. Međutim, rijetko kad pomislimo šta je grijeh učinio Bogu. Grijeh je natjerao Boga da okrene svoje lice od nas. Bog to ne želi. Bog želi da priča s nama, kao i prije što je mogao. I zato je Bogu tako drago pokajanje. Zato što on može ponovno da uspostavi odnos sa nama. Da se ujedinimo, da opet zajedno budemo. To nam dijela, u tom stihu dijelima apostolskim, u 3. poglavlju, potvrđuju. Znači, dijela apostolska, 3. poglavlje. I čitamo 19. stih. Dijela 3.19. Pokajte se dakle i obratite se da se očistite od grijeha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodina. Ono piše, da bi se naši grijesi očistili, moramo se pokajati. To izgleda tako jednostavno. Nama je poznato šta se dogodilo od 1844. godine. Čemu je poznata ta godina tako poznata. Znamo da je Isus ušao u svetinju nad svetinjama i da je počelo očišćenje. I to očišćenje se odvija u 2 smjera. Ili se čiste naši grijesi, to smo već čitali o tome, ili se čisti nešto drugo. To drugo, što se čisti, možemo naći u 2. Mojsijevoj. Znači, 2. knjiga Mojsijeva, 32. poglavlje. 2. knjiga Mojsijeva, 32. poglavlje. Znači, 31. i 32. stih. I vrati se Mojsije ka Gospodu i reče: molim ti se, narod ovaj ljuto sagreši, načiniš se sebi bogove od zlata. Ali oprosti im grijeh. Ako li nećeš, izbriši me iz knjige svoje koju si napisao. Koja je predivna ljubav. Tako je ljubav ima Isus prema nama. Ovdje se, znači, mogu se izbrisati 2 stvari. Ili grijeh, ili naše ime. Ili mi, drugo njeno. Naravno, niko od nas ne želi da naše ime bude izbrisano, nego naš grijeh. Međutim, kako postići, kako imati to pokajanje koje Bog može prihvatiti? To nam isto piše u Bibliji, znači nećemo ništa govoriti napamet. Evo 2. Korinčanima,
2. Korinćanima 7. poglavlje. 2. Korinćanima 7. I 9. stih. 2. Korinćanima 7.9. Ali se sad radujem, ne što biste žalosni, nego što se ožalostite na pokajanje, jer se žalostite po Bogu, da od nas ni u čemu ne štetujete. Ovdje možemo primijetiti da uz pokajanje uvijek ide žalost. To je uvijek tako. Mislim, vam se nekad dogodilo da vas je poredila neka osoba, ili vi neku osobu, i onda vam ta osoba rekla, ja, to žao mi je. I onda vi kažete, pa ne, tebi nije žao. Dakle, znači ti nije žao. Smo mi svjesni da svaki put osoba kad nama kaže žao mi je, da mi je stvarno žao. U svakom slučaju. To nije to problem žalosti, problem je vrsta žalosti koju ta osoba ima prema nama. To čitamo dalje u 10. stihu, istom poglavlju. Jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenje, pokajanje za koje se nigda ne kaje. A žalost ovoga svijeta smrt donosi. Ovdje mi je jasno koje su dvije žalosti. Znači, žalost po Bogu, koja donosi život, to je ono iskreno pokajanje. I žalost po svijetu donosi smrt. To je ono lažno pokajanje. Kako znati razliku? Koju žalost mi imamo? Idemo čitati dalje, 11. stih. Jer gle, ovo samo što se po Bogu žalostite, koliko učini staranje među vama. Kakvo opravdanje, kakvu nepovoljnost, kakav strah, kakvu želju, kakvu revnost, kakvu osvetu. U svemu pokažete da ste čisti u djelu. Možemo primijetiti da znači, pokajanje ili žalost po Bogu donosi staranje. Neki drugi prevodi su napisali revnost ili gorljivost. Međutim, kad neko kaže staranje, makar što ja se joj prevedem, znači pobrini se za nešto, postaraj se da nešto bude dobro. Tako je ovdje kad kaže staranje, znači govori o pažljivosti da se pobriniš da se nešto ne dogodi. To isto da se ne dogodi ponovo. Evo jedan primjer. Jedan otac je imao 2 sina. Jedan je imao 3 godine, drugi je imao 5 godina. Oni su svako jutro i svako večer imali kućno bogoslužje. Jako lijepo. Naravno sa svojom suprugom. I jednog jutra, poslije njihovog jutarnjeg bogoslužja, kućno, tata je rekao obitelji, kao i svako jutro, obitelji, ja idem na posao. I tako on izlazi iz kuće. Međutim, mali sin od 3 godine trči za njim, tata, ja bih htio da idem s tobom na posao. Kaže, sine, ne možeš ići sam na posao, ostani kući sa mamom. Jer ih je mama učila kući, nisu išli u školu. Međutim, sin je htio, bio je uporan, htio je ponovo. Tata, mogu ići s tobom u školu, s tobom na posao. Tata je rekao, ne možeš, ostani kući i budi s mamom. Tata je otišao iz kuće, otišao je do auta da provjeri da li s motorom sve u redu. Mali sin je vidio mamu da je zaposlena kuhanjem, vidio da tata nešto radi oko auta. On je rekao, ja ću izaći, ja ću otići kod tate, ući u auto, ušuljat ću se da me ne vidi. A da tata kad bude vozio, on će tek onda saznati da sam ja s njim i neće moći da se vrati kući. Tako je i učinio. On je izašao iz kuće, puzao je da ga tata slučajno ne bi vidio. Došao je tik iz auta, tata je zatvorio haubu, sjeo u auto, upalio auto. Ono što tata nije znao, jeste da mu se sin nalazi iz auta. Tata je upalio auto i išao nazad. Ono što se dogodilo je da on zgazio svog sina. Nastala je velika žalost i poslije sahrane. Međutim, prošlo neko vrijeme i tata se mora vratiti na posao. Poslije jutarnjeg bogoslužja, koji su imali njih 3 sada, tada je rekao obitelji, ja idem na posao. Izašao iz kuće, sjeo u auto, upalio auto. Prije nego što je krenuo unazad, kao i svaki put, njegova pažnja bila 100% usmjerena da ne bi nekoga slučajno bilo iza auta. Ova priča ima jako važnu poruku. Da li smo mi tako oprezni, da smo mi tako pažljivi kada gledamo da naučimo danas isti grijeh koji smo učinili i jučer. Da li mi tako pazimo?
pravo pokajanje, pravo žalost čini nama da ne učinimo. Razlog što mi iznova padamo u neki grijeh, zato što nismo pažljivi. I onda mi dolazimo Bogu i plačemo i mislimo da smo se iskreno pokajali. Postoje dva načina koja nam pokazuju da smo se iskreno pokajali. Prvo je, znači u Galačanima, 6. poglavlje se nalazi prvi način. Znači Galačanima, 6. poglavlje. Prvi stih. Galačanima 6.1. Braćo, ako je upadne čovjek u kakav grijeh, vi duhovni ispravite takvoga, duhom krotosti. Čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Ovdje se spominje riječ, ako neko padne, vi ga ispravite, ali vi se čuvate da vi ne budete iskušenja. Pazite, čuvaj se. To kao da bi bivši alkoholičar ili narkoman htio da ode kod svog bivšeg društva dovoljno neizliječen i pokuša njima da legalizira. Šta će se dogoditi? Priča, oni njega legalizira. Pazi se da ne ideš na mjesto na kojem znaš da si slab. Mladi su došli često u iskušenju. Mladi, pogotovo ako nema puno društva, znači mladih u crkvi, oni traži svjetsko društvo. I oni kažu, pa to su dobri ljudi, ja mogu njima da govorim o Isusu. I jeste. I treba da imaju društvo. Međutim, problem nastaje u tome kada to svjetsko društvo njih evangelizira. Kada oni idu van, idu disko i rade ono što ne treba. Pazi se da ne dođeš u to iskušenje. Naprimjer, moje iskušenje što je meni je televizija. Dok nisam išla u crkvu, nisam poznavala Boga na ovakav način, kao sad, ja sam, znači, gledala televiziju, ja sam obožavala da gledam pogotovo filmove. Međutim, ja kao mala, ja sam imala bilježnicu koja sam pisala spisak filmova koje ja želim pogledati. Došlo njih oko 100-tinjak i više. I kako bi koji pogledala, to bi prikrižala. Međutim, to nije najgori problem u svemu tome. Najgori problem je kad ja gledam neki film i kad mi neko ili prekine ili me na neki način odvoji od toga. Ja automatski postanem nervozna i ljuta i neraspoložena. Ja pitam, da li to nekome ko vjeruje u Bogu treba? Međutim, to nije najgore. Najgore je ono što se dešava u mojoj glavi poslije odgledanog filma. Taj film se iznova vrti po glavi i ja se moram boriti protiv toga. Da li je to potrebno nekome ko vjeruje u Boga? Stoga, način kako se ja klonim je da ne gledam uopće filmove, da ne gledam televizor, da ga nemam kući. Ali imam internet, to otežava. Međutim, jednostavno se boriš protiv toga. Znači, ne ići na mjesta na kojima možemo doći iskušenje. Čuvati se takvih mjesta. Znači, bit pravo pokajanje, znači, će nas dovesti do toga da vidimo gdje smo slabi. Znači, koje su naše slabosti. Često kad otkrijemo svoje slabosti, nije nam baš drago. Međutim, prava snaga se krije u tome da znamo koje su naše slabosti i da se klonimo takvih mjesta. To je prava snaga, a ne slabost. Još jedna stvar koja je važna, da se klonimo onih ljudi, ako možemo, naravno, možemo, koji nas odlače od Boga, koji nas odlače od crkve, koji nas odlače od pričanja Biblije, od molitvenih sastanaka. Nama najvažnija veza sa Bogom. I mi trebamo da budemo tu najjači. Vidjeli smo da je prvi način, znači pravog pokazatelj pravog pokajanja je da se čuvamo iskušenja. Drugi pokazatelj možemo naći u Evanđelju po Mateju. 12. poglavlje. Evanđelje po Mateju 12. 43, 44 i 45 stih. Evanđelje po Mateju 12, 43. A kad nečesti duh izađe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja, ne nađe ga. Onda reče, da se vratim u dom svoj od kuda sam izašao. I došavši nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otiđe i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši žive ondje. I bude potonije gore čovjeku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome. Što možemo vidjeti ovdje? Mi smo jednako bili loši, smo grešnici. Susreli smo se sa Isusom
Isus nas je očistio i šta se posle toga desilo? Ništa. Ostali smo prazni. Umjesto da nas Isus ispuni, ostali smo prazni. Ovaj dobro kaže šta, znači, nezaposleni čija je radionica? Sotonska. Stoga, mi uvijek trebamo biti zaposleni nečim. Zaposleni Božjem djelom. Zaposleni da Sotona ne može jednostavno da radi. To je razlog zato što Isus nikad nije pao iskušenje. On je radio u očevoj službi, u očevom djelu. Bog treba radnike. Bog treba da mi se posjetimo njemu. Bog nema drugi narod. Bog nema neki narod koji će doći poslije ovoga. Mi smo taj narod. Bog nas treba. Bog čeka na nas. Da li ti vjeraš da Bog ima posao za tebe? Bog ima. Ja smatram da je ovo jako važno za nas da razumijemo. Jer dosta ljudi ovo ne razumije, možda iznova pada grijeh. I onda smatra pa sva stvar sa Bogom i to u stvari nije ništa važno, nije to uopće nešto moćno. I na kraju odustaje od Boga i od svega i gubi vječni život. Znači, Isus nam je dao formulu. Znači, pravo pokajanje, pravo iskreno pokajanje. Znači, pokazatelj da se čuvamo iskušenja i da budemo ispunjeni sa Isusom. Idemo nešto reći o svjetskom žaljenju ili lažnom pokajanju, kako bi mi to rekli. Idemo samo par poglavlja naprijed, Matej 27. poglavlje. Da su nam jako poznati svi te stihove. Znači, Matej 27. I čitamo 3., 4. i 5. stih. Tada vidiš Juda, izdanik njegov, da ga osudiše, raskaja se i povrati 30 srebrnika, glavarima svećeničkim starješinama, govoreći, ja se griješih, što izdedoh krv pravu, a oni rekoše, šta mi marimo za to? Ti ćeš vidjeti. I baciš i srebrnike u crkvu, izađe i otiđe ti se obisi. Juda, jako je poznat ovaj slučaj. Juda se raskaja, piše Biblija. Judi je bilo žao. Ali, koju vrstu žalosti je Juda imao? Koju vrstu žalosti? Ne ono pravo. Možemo vidjeti. Idemo, zašto nije ono pravo? U Djelima 5. poglavlju piše zašto. Djelima 5. poglavlje 31. stih. Djela 5.31. I kaže, ovoga Bog desnicom svojim uzvisti za poglavara i spasa, da da izdjelo pokajanje i oproštenje grijeha. Što smo čitali ovdje? Bog daje pokajanje i oproštenje. Ne možemo mi to nekako razviti u sebi. To Bog daje. Zadnji komentar koji govori o Judi nalazi su Ivanu 13. poglavlje. Samo kratko pogledati što piše. Ivan 13. poglavlje. I stih 26 i 27. Znači ovdje vidimo posljednju večeru i Ivan je pitao Isusa, ko je taj koji će te izdati? I Isus je odgovorio. Isus odgovori, ona je kome ja umočišem zaloga i dam i močišem zaloga i dade Judi Šimona Iskariota. U zalogu je tada uđe u njega Sotona. Onda mu reče Isus, šta činiš, čini brže. Ovo riječ, znači tada u njega uđe Sotona. Znači da ga je Sotona potpuno obuzeo. Što je bio potpuno Sotonin. U Ivanu prije, znači u 6. poglavlju se govori, kad je Isus izabrao apostola, znači ja sam izabrao vas 12, a jedan od vas je đavo. Sotona je imao na neki način djelovanje na Judu. On ga je mogao kontrolirati. Međutim, sad on ga je potpuno obuzeo. Je potpuno njegov. I stoga možemo zaključiti da je vrijeme milosti za Judu završeno, zatvoreno. Sad, pitanje je, da li se neko može pokajati, da li Bog nekome može dati pokajanje ako je vrijeme milosti gotovo? Ne može. Ne može, to je kraj. Šta je onda potaklo Judu da se pokaje, da bude žalostan? Juda
kao jedan od 12 bio je najviše cijenjen po tome, po pismu, gdje je najviše cijenjen. On je dobro poznavao pismo, šta pismo kaže. I on je znao da se u 5. Mojsijevoj 27. poglavlju nalazi nešto jako važno. Znači, 5. Mojsijeva 27. poglavlje. (25. stih). 5. Mojsijeva 27.25. Proklet da je koji bi primio kakav poklon da ubije čovjeka prava. A vas narod neka reče amen. Šta je Juda uradio? Vidao čovjeka i primao novac za to. Juda je bio svjestan da je Božje prokletstvo na njemu. Juda to nije htio. On je to uradio. Motivacija, znači, svjetskog žaljenja je to da žalimo zbog posljedica, a ne zbog onoga što smo mi stvarno učinili Bogu. To je isto kad kaže Bože, prosti me, ne želim da idem u pakao. Bože, izbavi me. To je lažno pokajanje. Pokajanje koje je fokusirano na posljedice. Znači, David imao totalno drugačije pokajanje. Znamo što je David uradio. Pogledao ženu, učinio prejubu i ubio čovjeka. Navio sam se. I došao mu je prorok Natan i rekao mu je kroz priču šta je on učinio. Kako David reagirao? David se slomio. I napisao je u psalmu 51 jednu molitvu pokajanja. Je jako duboku i jako snažnu molitvu. Idemo na kratko pogledati molitvu. Psalm 51. Čitat ćemo prva 4 stiha. Da biti vidimo šta je to, kako te David doživio. Psalm 51, prvi stih. Smiluj se name, Bože, po milosti svoje i po velikoj dobroti svojim očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega, očisti me. Jer ja znam prestupe svoje i grijeh je moj jednako predaman. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih. A ti si pravedan u riječima svojim i čist u sudu svojim. David rekao, ja sam tebi zgriješio, smiluj se na mene. Bože, ja sam tebi slomio srce. Ja sam kriv, a ti si pravedan. Molim te, smiluj se na mene. Sad se vratimo na nas, ovdje krivi. Kako mi pokajanje imamo. Naš problem je to što previše gledamo u svoja dobra djela i ne vidimo svoje grijehe. Previše se hvalimo tome kako se oblačimo, šta jedemo, gdje živimo. A gleda sam radio ovo, ja vjerujem u ovo, ja imam teologiju. A biti ne vidimo da nam treba Bog. Ne vidimo smo nesretni, slijepi, goli. Sve ono što Biblija kaže, nama treba. A Bog zna. Znajte da je Isus spreman da očisti naše grijehe. Zašto? Zato što On želi da bude ponovo zajednici sa nama. Zato što On želi da mi budemo spašeni. Želi da se mi pripremimo za njegov dolazak i da ga dočekamo. Međutim, on to ne može učiniti ako mi ignoriramo grijeh, ako mi tražimo neke isprike ili ako iznova padamo. On nam je dao silu. Na nama je da saznamo, da on nam je dao formu, na nama je da radimo, da tražimo od Boga pokajanje, da budemo pažljivi, da dopustimo da nas Isus očisti i da nas ispuni. Nama je da odaberemo. Želim na kraju još naput naglasiti sve ovo. Pravo istinsko pokajanje daje Bog. To čini nama žaljenje, da ne želimo više da ponovimo taj grijeh. To se očituje da izbjegavamo mjesta na kojima možemo biti iskušani. I to daje želju da budemo ispunjeni Isusom. Mi svi znamo da Isus jako, jako brzo dolazi. Da li smo mi spremni na njegov dolazak? Da li mi želimo biti spremni? Pokajanje je prvi korak koji vodi prema tome. Pokajanje je korak koji trebamo napraviti. Isus čeka. Da li mi želimo da ga dočekamo?
da li mi želimo. Hvala Bogu da želimo. Neka to bude našim srcima. Hvala na svemu. Predivno istoriju. Amen. Vjerujem da nakon ove poruke imamo mnogo čemu razmišljati i svako donese odluku za sebe. Sada ćemo na kraju ovog služenja otpjevati pjesmu broj 293. Protiv iskušenja Karlo Gorac. 293. pjesma.